Yes, inongere nkuhe ikaze kuri Kigali Sport as usual. I'm still your host Fredizo. Domwe rukumbu utarahinduka. Yes, hanyuma ngwikaze rero we tugiye kuba tubana muri minota itari mike ariko nanone itari myinshi cyane tugaruka kuri habari ziri kugenda zizamuka muri aya masaha. Ni inkuru ziremereye cyane. Tottenham Hotspur yitendetse kugaka no kipe ya Manchester United. Ikipe Ewana United irahumeka ari uko banzi Amerika tubayifunze, ariko noneho ubu bije mu buryo bwiza. Deal Tottenham ishaka gukorera United iri muzibu inezeze cyane. Ni mu bihe buryo ndaje ni inkuru ngiye kurambura mu buryo budasanzwe. Ndaza gusimbukira mu kipe ya Arsenal, Captain Martin Odegaard mu muryango usohoka mu kipe ya Arsenal. Bifituwe buremera araza gusohoka muri isama mu itaha bite kuri we ku giti cye n'icyo atangaza. Arteta we amutekerezaho iki ndetse na Andreas Berta gaza kumuvaho. Nanone nsimbukire ku zindi nkuru ziri kugenda zizamuka nyinshi rutaye za Arsenal na Man U zigiye kugonganiraho. Uri no mu bashobora gutuma uyu mutara witwa Odegaard asohoka muri Arsenal. Wo ninde nawe ndaza kugwaho akantu k'agahinti. Ndaza kugusimbutsa kuri deal by'umwihariko ya Elliot Anderson nyigushyirireho umucyo. Bimeze bite, situation ye igeze hehe? Uyu musore kipe ya Nottingham Forest twabonye yifuzwa na Arsenal. Man U ni kipe ya Man City nihiri bumutsindire. City isa nkaho bigeze kure, ariko se ku kiye kigero ni ikihe turufu City ikoresheje Man yibuze Arsenal yibuze kugenda kwa Guardiola? Se kuri uyu musore ari bwemere kujyayo? Ibyo byose n'ibindi nibyo ngiye kuba nkuganiza n'igihe azasinyira. Ndibuze kuza kubikurutanamo ngo ngushimire wa subscribinze nawe utarabikora. Wakanda kuri subscribe kugira ngo byinshi turi kugenda tuganira bitazajya bigucika. Hanyuma liking, comment section n'uruganira tujye tuganira twinteracting abari sawa cyane. Ni vrai cyane. Ubwo ibi n'ibindi byinshi cyane turadukomeza tugenda tubiganiraho. Yes, munyamere wa mitenambo kamere kuri Tottenham Hotspur still na mahani zongere gurira ku yindi kope Deserbu mujyarimo mw'abantu mu ikipe ni irahumeka ari uko Mercato ifunze ubwayo. Ubageze ku wundi mukino ikipe ya Manchester United yitwa Marcus Rashford mu buryo buri serious cyane nyuma yuko basoje deal ya hari umusore kuva mu kipe ya Liverpool Robertson, hari Senesi, hari Jean Paul Van Hecke, hari Sandro Tonali ntibirarangira ariko probably birarangira agiye muri Tottenham. Hari Mateus Fernandes bakiri guraho na Man U, ariko se kuri Rashford bimeze bite? Mwibutsa ko ikipe ya Tottenham Hotspur nyuma y'igenda rya Heung-min Son iracyakeneye umuwinga wa Hatsarukaze uza kubafasha ku mpande. Na n'ubu bagerageje umwana nka Matistel, bazana Xavi Simons bakazajya banamuhengeka bakamushyira ku ruhande biranga. Abo bagiye bakandiraho benshi baba winga base nkaho babaye disappointed, nabo ntago bashimye urwego rwabo. Bari bagerageje buriya kuri Anthony Gordon wagiye mu ikipe ya Barcelona. Buriya Tottenham yari yashyizeho agatuza ishaka kumenagura nayo iriya deal ngo imene bank muzane. Birangira umwana yigiye mu kipe ya FC Barcelona. Nyuma ye rero baravuga ati Rashford hariya birakugoye, basinyisha Anthony Gordon baguteye utwatsi, ese nago waza. Ndakwinjizanya mwo iyi nkuru nzamuka n'ikinyamakuru The Eye Paper cyare ku inkuru bavuga ko Tottenham Hotspur ishobora gutungurana ikalauncinga bid iyo heza mu kipe ya Manchester United kugira ngo basinyishe uyu mwongereza w'imyaka 27 ufite amano meze nk'amababa y'icyogajuru. Niyo terime bakoresheje nasetse cyane batisha ibigabo nabyo ariko birakabya. Rashford ngamaguru y'amano ye ameze nk'amababa y'indege cyangwa se wamuhoro wakajugujugu wo ku kirere. Ewana ngari fast byatarara bangutse akaba agomba kumukabiriza so wabo se. Rero ngo Tottenham Deserbi yamaze gusaba ubuyobozi ko ariwe muntu waza akamufasha kuri wingi ibumoso. Nubwo twagiye twumva ko hari abandi bakinyi bagenda bashaka barimo Osama Ville nawe bari bamaze gutekerezaho, Mani nawe gishaka n'abandi ba winga benshi bagiye batandukanye, ariko kuri Rashford bamaze nabo kuba abakomanga. Ibi ngibi birajyana nuko ikipe ya Tottenham Hotspur ngiri gutegura official bid, imbumbe y'amafaranga iri buze kuweza mu ikipe ya Manchester United, ariko ayo mafaranga akaba ari buze kuza kuba ari munsi ya United imwifuzamo. United yifuza ko yamurya mu miliyoni 40. Ababyibuka Rashford ajya gutizwa muri Aston Villa bari barumvikanye ko nibamushima bazishyura miliyoni 40. Izo nizo Man yongeye kugaruramo nyuma yuko ibyo bari barumvikanye na Barcelona byo kwere kuzishyura miliyoni 23 za mu pound igihe yazamushima byanze. Barcelona itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu kwaje kubafata, iyo tariki irabafata birangira iyo clause ipfuye, binatuma bishingiye ku mibare yagize ibitego
14 assist 14 ubwo n'uruhare mu bitego 28 mu ikipe yose Barcelona. Ati imibare agize isitumbagiza agaciro ke ntabwo tukimwifuzamo ari twe twemekanye na Barcelona, ahubwo turakazamura agaciro ke tuzi kuri miliyoni 40. Rero akavuga ko Tottenham iyo bid bari gutegura iri buze kuza kujya munsi cyane, ariko munsi cyane y'izo miliyoni 40, ariko ijye kwegera nanone izo miliyoni 26 Barcelona yari yarumvikanye n'ikipe ya Manchester United kugira ngo barebe ko bakonvensinga uyu musore akaba bayaza mu ikipe ya Tottenham Hotspur ugifite amasezerano y'amezi 12 ubwo n'umwaka umwe mu ikipe ya Manchester United. Umwaka umwe if I'm not mistaken biri gutyo, ko ngako kataza kunyisohamo cyane nk'abayobya. Hanyuma Manchester United yo ku giti cyayo siyo iri buroti ibonye umuguzi w'uyu mutaramu, kuko yabishatse kuva mu kwezi kwa 12 kwa 2024. Kuva icyo gihe na n'ubu ngubu baracyifuza ko Rashford yagurishwa, baracyashaka umuguzi we nubwo byakomeje kugenda bigorana. Aho rero ku ikipe ya Tottenham Hotspur tugasiga twibaza okay, murumvikanye na Manchester United ariko se ibyo Rashford ashaka byo muraza kuza kubimuha muri buworere kudiringa nawe, ko twamaze kubona ko transfer kugira ngo icemo hari uruhande rw'umukinnyi, uruhande rwa equipe igura n'uruhande rwa equipe igurisha. Izo mpande uko eshatu zigomba guhuriza hamwe kugira ngo transfer ibe yakunda. Amakipe ashobora kumvikana ariko kuri Rashford akavuga ati no I'm not interested kuza muri Tottenham Hotspur, kuko bijyana nuko kumakuru ava kubejyanye na Marcus Rashford nubwo basinyishije Gordon muri Barcelona, uyu musore ngo aracyafite icyizere cyuko ikipe ya Barcelona ishobora kongera kugaruka ikaba yamukenera nk'inizanyo muri Barcelona, kuko na Man U ntizamugumana kandi Man U ntiyamugurisha ahadashaka. Ibyo bintu nabyo ntibishoboka. Rero kuri Rashford ukaba amakuru ko nawe gifite icyizere, avuga ati nyamara muri Barca nubwo bandakaje ariko ndacyafite icyizere ko bazagaruka bakankenera muri ikipe ya Barcelona bakanwa nk'inizanyo nyamara kubona rutayizamu wabo. Mbibutsa ko Barcelona ikitindije cyanatumye bijyana mu biguru ntege, ariko bakeneye kumenya ese rutayizamu wacu azaba ne muri sezitaha. Bishimira Alvarez ariko arahenze ku isoko, akabati rero ayo tuzatanga kuri Alvarez bizasaguka wena nibyo byatuma tuzana Rashford. Bakamuga ati ihangane, Gordon niwe gisubizo cyiza mu gihe kirambye mu ikipe yacu nka Barcelona, yewe no mu buryo bw'imikino hari cyazadufasha muri Champions League aho taduherezaga. Ayo mpamvu Barcelona yagiye kuri Gordon ikabiretse Rashford, ariko nayo ntiramusiba mu bitekerezo n'abaracishaho gome. Urutonde Barcelona ifite ntiracishaho gome Rashford. Rero na Rashford icyo nicyo ngo yurira avuga ati ndacyafite icyizere ko Barcelona ishobora kugaruka igakomanga. Indi kipe ya kabiri ivuga ashobora kuba yakerekezamo bafite icyizere ku ruhande reko rwa Rashford, bunageze kuri side ya Rashford navuye ku ya Man U navuye no ku ya Tottenham. Wende ya Man U ndaza no kwigaruka ku kandi kantu k'ingenzi kari cyane muri deal ya Rashford. Nyine kuri ruhande rwa Rashford akavuga ko ibyo bya Barcelona bivuye aha kabiri atekereza ari ugusanga kapitene w'ikipe y'igihugu muri Bayern Munich, ndavuga hari Edward Kane. Ariko nkwibutsa ko Bayern Munich isa nk'iyamaze nayo kubishingukamo ko yabonza kwibonera Talahatari bakuye muri PSV, umusore ukiri ikipe y'igihugu amara kwitwa Ismail Saibari. We na Meddy ukaba bamaze kwikura muri Zunze Amerika byararangiye. Uriya mutaramu w'umunyamaroke bari gukoresha nka rutayizamu, ariko buriya kinaca ku ruhande nuko Ernest atari tayari. Hari n'ikindi kijama bita El Kabi nacyo kitari tayari neza cyane, cyo sinya nkibagirwa mu mikino ya CHAN ubwo yarahanganye na Jacques Tuyisenge ibitego kugeza muri Olympiacos. Bakavuga bati uriya mutaramu Maroc rigwengeka ku 9 nubwo akina ku ruhande muri Bayern yamaze kuba isozanya nawe. Ibyo bituma bya Rashford bisa nkaho naho byishobora kugana mu ikipe ya Bayern. Rero hari umunyamakuru witwa Pet Hall wandikira The IPP inkuru nkuko yandi kuyigarukaho, yaje kugira kandi kantu yongeye amaravuga ati Rashford aba yari nuguma mu Bwongereza kuri side y'umukinnyi ku giti cye, aba yari uwunyira gufata umwanzuro bati nagaruka mu Bwongereza azafata umwanzuro wo kuguma mu ikipe ya Manchester United. Uyu munyamakuru cyo ni ikintu yashimangiye avuga ati nyuma y'izo option ebyiri kwa Bayern no kwa Barca byanze, agavuga ati ndaguma mu Bwongereza nta yindi kipe ndi bujye bitari mu Bwongereza. Rashford azastikinga kuguma mu ikipe ya Manchester United. Ariko uyu mutaramu witwa Pete Hall arakomeza aravuga ati ku rundi ruhande Manchester United yo iri determined to sell, barashaka kugurisha kandi bagakora icyo bita smart money transfer, bagakora transfer bahereza amafaranga abafasha Rashford saison ya 2023-2024 akajya kuyikinira ahandi, dosiye ikasa nkayo irangiye mu ikipe ya Manchester United. Ariko nanone kugira ngo Rashford sasa abone ikipe azasohokamo ajya gukinamo bizasaba kagabanya umushahara we, cyangwa se none yaba aruguma mu ikipe ya Manchester United umushahara we ugahananuka cyane, kuko umushahara we uratumbagiye byo ku rwego rwo hejuru. Buriya hari akantu nshaka kubabwiraho gatoya. Iyi Barcelona ijya gufata Rashford mu ikipe ya Man U, uriya umushahara Man U yamuhaga muri sezo zari zarabanje wari waragabanutse, kuko buriya mu masezerano n'abantu bakinyi ba Man U bano ba Onana bari baratijwe ba Jordan Sancho n'abano bandi bagiye batandukanye
hari harimo clause ingingo ivuga ko igihe United itazabona tike yo gukina Champions League imishahara yabo izagabanukaho nimba mbyibuka neza hafi hagati ya 25 na 45%. Iyo range muri kumva amafaranga kuna ari menshi. Man mu masezerano y'abana bakinnyi bari barabyumvikanye ivuga ko bazagabanyaho icyo kintu kingana gutyo. Iyo range y'amafaranga menshi. Rero na Rashford buri ajya gukina muri Barcelona uwo mushahara bari baragabanyutse. Barcelona yamuherezaga bike bya hatari kubyo bonaga muri season zari zarabanje ko Man U ntiyari yabonye icyo gihe cyo kuzakina Champions League. N'abandi benshi bagiye batandukanye. Ubu rero kuko Man U yamaze kongera kubona qualification yo gusubira muri Champions League. Aba bose bari bakifite amasezerano barimo Onana, Rashford. Umushahara wabo wongeye usubira kuri wa wundi bahembwaga mu myaka yatambutse. Bivuze ko wongeye gutumbagira. Ibyo bikaba ari ibintu Ineos ya Sir Jim Ratcliffe yaje isanga ko siyo yabishyizeho. Kandi ngo ni ikintu cyayirakaje cyanayibabaza mu buryo bya hatari. Baravuga ati kugira ngo twirinde icyo kintu turakora ari nayo mpamvu mukana yavuze ngo smart money transfer bakarekura Rashford banashaka no kwibohora uwo mushahara we utumbagiye iyi sezo wongeye gusubira kuri wa wundi yahembwaga muri sezo zabanje dukuyemo iyishize Man itakinaga Champions League. Rero icyo ngicyo kikaba kiri mu bintu bitonde baravuga ati n'uyu unanaragaruka ariko tumusubize muri Trabzonspor kandi twumvikane ko ari bujye kumuhemba ibyo twari dufite mu masezerano. No kwa Rashford bakavuga ati rero ari nuho umushahara we bacishwamo umukasi bakagabanya kugira ngo Man ibe yabasha kumukipinga ariko gahunda ihari ntabwo bashaka kuba bamukipinga. Ubwo rero kuri Rashford uyu musore rwose wo Mwongereza situation ni hatari ara amakipe yari yagiye avugwa ariko turaza kuza dutegereza turebe ese arekiza mu equipe ariko Tottenham nkuko nari mbibabwiye nayo yamaze ko yinjira muri dossier y'umutaramu w'Umwongereza Desire Bera yabatungiye agatatu aravuga ati uriya niwe nifuza ariko igihe nanone byaba byanze mubona bitari bukunde mwanshakira handi ariko mugerageze mu bikore ishu isigayemo nukuvuga ati se ibyo Rashford we ya demandinga Tottenham yabimuha. Iyo niyo ishu naho kuvanga aya mafaranga bifuza kuko twabonye nababwiye umukire w'umubillionaire w'umunya Czech Republic ugiye gufasha Tottenham gukora investment iri gukora muri no sezo iri gukora muri no mercato by'umwaka muri no sama ewana kukitwa amafaranga Tottenham irasengeye kabisa ubwo n'indi deal Man yongeye kuguramo n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Hanyuma munyemerere hari ikindi zina ndi bugaruko kuri iyi wing ikipe ya Tottenham ryitwa Cody Gakpo muri Liverpool ariko mbere ko ndigarukaho eka banze tsimbukire kuri deal ya Eriksen Eriksen kugira nayo nyiha umucyo bise nk'ibivuye ku murongo wendi Man yonse nkwiviraho rimwe gusa mbere ko najya no kubya Odegaard mu isoka rya mu ikipe ya Arsenal. Manchester City akakanya ku makuru kuzamuka nuko yizeye kiri buze gusinyisha uyu mutore witwa Elliot Anderson wakinaga ikipe ya Nottingham Forest mu minsi ya vuba itari buze no kuza kuba myinshi kuko negotiation zisa nkaho zigeze muri final stages mu mijyo ya nyuma yo gusoza deal ku buryo n'abaganga b'ikipe ya Manchester City bicaranye ibikapu amagabara yambaye n'inshinge bari tayari deal irabikiba bahita bafata indege ziberekeza muri Leta Zunze za Amerika mu mujyi wa Kansas aho abongereza bari gukorera camp bahita bamukorera medical direct bitarenze iminsi nk'ibiri cyangwa 3 bahita bongera bigarukire deal y'umuhungu ihita ijyaho umucyo mu buryo budasanzwe. Ibi rero bije bikurikira akazi gakomeye cyane Hugo Viana abayobozi ba Manchester City Evangelos Marinakis umuherwe w'ikipe ya Tottenham Hotspur n'uri kuremba deal n'uyifitiye mu biganza bamazemo iminsi bakora akazi bamazemo iminsi bakora abo bagabo bose hakora rwa Man City n'urwanda rw'ikipe ya Nottingham bamaze iminsi bajyana ibiganiro amanywa ijoro mu bicuku baganira kuri uyu musore kugira ngo barebe ahantu bahuriza and then umutaramu abe yakigize mu kipe ya Manchester City. Deal y'uyu musore rero ishobora kuza guca gahigo ikaba ariyo transfer ishobora kuza guhenda mu mateka ya Premier League nyuma yiya Alexander Isaac avuye muri Newcastle ajya mu kipe ya Liverpool. Iyi deal ya Elliot Anderson ishobora kuza guhenda kurusha ya Alexander Isaac. Kuno bimeze Manchester City ababyibuka yari yabanje gutanga bid ya mbere ibanza ya miliyoni 110 z'amapaundi mu mayero ni almost hafi kuko dufashize 110 bari batanze gushyiraho 11 za add-ons z'amapaundi byaragiye bigwa hafi muri miliyoni 120 gutyo mu mapaundi zikaba miliyoni 140. Iyo bid Nottingham Forest irayanga yanzwe n'umugabo witwa Evangelos Marinakis uyu mugiriki ufite ikipe ya Nottingham Forest mu biganza bye ntaga akeneye ngo ba Edu Gaspar ibitekerezo byabo oya deal niwe wicara ku meza n'uri kwidirigira aravuga ati umukinnyi wanjye nimba mushaka kumutwara ko nawe nashaka kumugumana murampa record transfer murampa amafaranga ari bukureho record ya Alexander Isaac uyu musore mumukuye muri Nottingham aho umukinnyi uhenze muri Premier League.
icyo rero Man City iricara ewana baraganira ariko byitezwe ko bid yayo nyine iri buze kuza gusubirayo muri iki cyumweru twamaze gutangira kuri munsi wo kwa kabiri. Ikipe ya Manchester United muri ya Manchester City muri iminsi 3 indi imbere nibwo byitezwe ko iri buze gutanga bid noneho ivuguruye ishobora kuba yarenga miliyoni 130 z'amapaundi arengayo Alexander Isaac yatanzwe mu kipe ya Liverpool, ariko harimo amafaranga ari butabwe nka initial cash ariko hakanaziyongeraho add-ons, byose bihurije hamwe igahita iba record transfer. Akaba ari umukinnyi uzabuhenze mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu musore ku ruhande rw'umukinnyi wenda nawe nge kuri side mbe mvuye kuri side y'amakipe aba Nottingham na Man City, kuri Elliot Henderson aricara ku myaka ye mike 23 akavuga ati sezo ebyiri nteye hano nyuma y'uko munguze munkuye muri Newcastle nimba nibeshya bamutanze miliyoni 40 gutyo z'amapaundi asokana na Yankuba Miti. Icyo gihe Newcastle ifite ibibazo by'ubukungu bayitegetse kugira abakinnyi gurisha kugira ngo iza surviving sezo ikurikiyeho, yisanga igomba kugurisha babiri tara nayo ebana bamurekuye batabishaka ariko bavuga ati niwe w'agaciro dufite katumugura. Icyo gihe n'abantu benshi ntabwo bari bamuzi, ajya muri Nottingham ateye sezo ebyiri nziza akavuga ati noneho ibyo mbafashije nibyo. Muri Nottingham nabagije muri kimwe cya kabiri cya Europa League dukubitwa na Aston Villa, mundeke ngende, my time is now. Mbonye offer nziza kuva mu kipe ya Manchester City The Citizens. Ku makuru ava kuri uyu mukinnyi nuko nawe yamaze kwerekana desire yuko ashaka kwerekeza muri The Citizens, akaba ariho akomereza kariyeri ye akanayizamurirwa rwego agastepinga to the next level. Rero gusoka k'uyu musore muri Nottingham kuregereje. Hanyuma kuri side nanone y'umukinnyi narayivaho, kuba Guardiola yasohotse muri Manchester City ntabwo bigeze bimuhungabanya mu bitekerezo kuko yakerekeza mu kipe ya The Citizens. Aravuga ati cyo ngiye n'ugukina ikipe kuzamura urwego amakipe ihangana n'ibyo bikombe ihangana Champions League, ati ibyo ngiye gushaka Nottingham ni yabima, singiye gushaka umutoza nka Guardiola gusa. Niwe nimero ya mbere yego kwisi ariko n'undi uzaza twakorana, icy'ingenzi giye nuko stepping up njya mu ikipe indi nkuru. Ati isohoka rya Guardiola ntabwo rishobora kuba issue kuri uyu mukinnyi, buriya nakantu kajya kabaho cyane nko muri iyi minsi itambutse twagiye tubona bamwe mu bakinnyi bamwe batoza basohoka mu makipe, abakinnyi bamwe bikarangira nabo bavuze ati turagenda. Kuko twabonye kare nahoze mbabwira Benjamin Sesko bond afitanye na Michael Carrick mu United ariyo inayihereza ikiza yo kuvuga ati Barcelona bego ko yazadutwara Sesko, ugaba atakurikiranye muze kureba amashusho yari yabanjirije aya ngaya tugaruka kuri Sesko Barca na Atletico Madrid zaje mu byo serious, ariko iyo bond ya Carrick na Sesko ikaba imbogamizi kuri aya makipe amwifuza. Turebe mu ikipe ya Chelsea Maresca sokamo aba bakukurera bagiye gusoka ko bajya muri Madrid n'ingaruka zirigenda rya Maresca mu ikipe ya Chelsea. Ubwo rero hano ariko kuri deal nyine yo mutaramu aravuga ati kugenda kwa Guardiola nta kibazo bimfiteho, ntari binge naza n'undi waza wese bakomezanya by'ariko kuko binitsezwe ko hashobora kuzakoramo uyu mutaramu witwa Enzo Maresca. Rero kuri camp y'uyu musore abamuhagarariye ngo nabo bamaze iminsi bapushinga, rero by'umwihariko bavuga ati umukinnyi wacu dukeneye kumuzamurira urwego akajya mu ikipe nkuru nka Man City. Bari gusunika cyane Evangelos Marinakis uri gukorera cyane idiri mu biganza bye, ariko nakavuga ati nta kanyenyeri sha ntago byakunda kuko umukinnyi cyari uwanjye ndacyafite amasezerano y'igihe kirekire, ariko nisaga ngishobora kujyaho umucyo vuba bidatinze. Hanyuma iyo medical nababwiye ikazakorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahantu hitwa Soap Park, ni nk'ahantu kamite nka hotel mukuna ariko saba ari hotel arukuntu bino bihugu byateye imbere bafite nka facility zikomeye cyane zimeze nka hotel ariko zitari ama hotel, bugasanga bazita nk'ama park, bayita Scope Park yubatse mu mujyi wa Kansas. Akorera abongereza bari gukora camp avuga ati aba doctor b'ikipe ya Manchester City leta basimbukirayo yacegena mukorere medical. By the way n'ikintu ngo Tuchel nawe yifuza umutoza ikipe y'Ubwongereza avuga ati mumfashe ibintu bijye mu mucyo. Nawe ngo yari yabisabiye muri Nottingham muri Man City no kuri camp y'umukinnyi avuga ati nimba bikunda idiri y'umusore mwayikura nzira tukazajya muri knockout stages yamaze kumenya ikipe azakinamo kuko nawe bizamufasha. Ubwo rero mu kanya mbere ko bakina n'abanyagana abasore ikipe y'Ubwongereza abati rwose The Three Lions uyu mukinnyi wacu ibyo byagiyeho mucyo byazadufasha kuri Thomas Tuchel nawe usunika cyane kugira ngo uyu mwana nawe diriye ijyeho umucyo akine umutima uri hamwe azi aho azerekeza muri sezo itaha. Rero kuri Elliot Henderson nyeka ko diriye dossier ye munyemere nayihinira hangaho ubwo nakazi rwose City zabikoze kuko Viana Mashimete cyane nyama gusimbura Tsiki Bergstein wamaze kuva muri kipe Manchester City nka technical director. Uyu mutara mubona ko winjiyemo ahubwo Viana bakuye muri Sporting Man yaramwifuzaga ariko birangira City ari yimo papa imutwaye.
rero uyu mutaramu ubona ko ari gukora akazi pe. Iyi deal iri muri deal ziri mu bihija kuya, icyucyara kibize, amajoro rwose arayaraye menshi, nayi pulling off azaba akoze akazi kadasanzwe. Rero mu ikipe ya Manchester City bahita bafunga dossier, ubundi bakomereze ku zindi deal tuzagenda tuzamukaho. Kuri Eto Nelson ngiyo update nari mfite. Munyemere nsimbukire sasa kuri Martin Odegaard, uyu musore kipe ya Arsenal the Gunners. Amakuru azamuka avuga ko uyu mutaramu anytime dushobora kumubona asohoka muri the Gunners igihe Arsenal yabona igiciro gikwiriye kuri we. Ni inkuru ndi bwinjiremo muri ubu buryo, mvuga nti Rob McCarthy, umwanditsi ukomeye cyane wo kuri Team Talk, niwe uri buyitwinjijemo. Yanafashe ifoto ya Martin Odegaard ashyiraho umutima w'umutuku wa Arsenal, ari kuri mu kirango cy'ipe Arsenal usa nk'uwavunitsemo kabiri, avuga ati it's a heartbreaking story. Ni inkuru ibabaje itaryoheye amatwi, ariko nyine abantu bagomba kwicara bakumva by'umwihariko abakunzi ikipe ya The Gunners. Inkuru iri buze no kunjyana kuri rutayizamu Man U n'ikipe Arsenal ziri buhuriyemo, ino mu bishobora gutuma Odegaard asohoka mu ikipe Arsenal. Batangiye bavuga ati Arsenal iri gutekereza kuba yagurisha Martin Odegaard igihe haba haje igiciro cyanyacyo gikwiye muri iyi match cyangwa se muri iyi sama, bagakora ikintu buri muntu wese atatekerezaga, unthinkable transfer. Ya transfer iba mwese mutari muyiteze, ariko ngo ibyayivamo ni byiza byo gufasha equipe ya Arsenal. Kuno bimeze The Gunners bivuga ko yatangiye ama business muri iyi sama, ko tubanyekare nababwiye kuri Pierre Hincapié bamaze kusoza deal mu buryo buri permanent ava mu kipe ya Leverkusen, akazi umwana witwa Jeremy Monga, deal yamaze kubisoza mu kipe ya Leicester City, ari buze kuri miliyoni 10. Rero iyi deal ya y'uyu mutaramu witwa Martin Odegaard ishobora kuza ari indi iri bukurikire, ariko ijyana n'isohoka ryo ku ikipe ya Arsenal, kubaka ikipe ijyana no gukomeza ikipe iri budomine umupira w'Abongereza, kandi kugira ngo bamwe binjemo birajyana n'abasohoka. Team Talk rero gatangira avuga ko hano ikipe ya Arsenal batwibutsa ko iri kuri deal y'umutaramu witwa Morgan Rogers. Ku bandi twabonye kare ababyibuka neza nababwiye akazi uwitwa Declan Rice Arsenal yamuhaye. Uwo bita Arteta n'uwitwa Andreas Berta yamuhaye inshingano zo kuba umu agent, akanabikorana no gukina mu ikipe y'igihugu y'Abongereza, amanitaringa Morgan Rogers amwumvisha ukuntu agomba kuzakinana nawe mu ikipe ya Arsenal muri season. Uyu musore ntago ari buze guhenduka, ntago ari buze kuri make. Icya kabiri kuza ko mu ikipe ya Arsenal araza akeneye gukina ku 10 no ku ruhande, ariko cyane ku 10. Iryo 10 rikaza risanga umuntu twa Eberechieze yewe na Martin Odegaard uri bube ahari. Eberechieze akaba hari ibyo bamushima, ariko hari ibyo na awatabahaye yewe ibyo akaba ibyo Rogers yaza kubahereza. Ntari butindemo abantu kugira ngo ntaza kwisobanura cyane, murebe video yabanjirije iyi ni ibintu asobanuye neza uburyo bw'imikinire cyo abazani Arsenal dafite akakanya witwa Morgan Rogers. Akavuga ati iri soka rya Odegaard riragiraho rihurira n'iriginjira rya Morgan Rogers mu ikipe ya Arsenal. Uyu munya Norvege ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Norvege, bamaze iminsi banitwara neza we na ba Haaland, ariko muri Arsenal inkuru ziri gusokamo zikaba nyine zitari buze kuza kuryohera Rand bariho we na bagenzi be. Aracyafite amasezerano ikipe ya Arsenal amugeze 28, uyu mugabo witwa Martin Odegaard. Mu mikino 234 amaze gukina Arsenal yagize uruhare mu bitego 88, ambabaza ibitego ndetse n'ama assist. Uyu mutaramu yaje muri Arsenal avuye muri ikipe ya Real Madrid 2021, ubwo deal yagirwaga permanent, ariko mbere yaraje nk'inizanyo. Aza ari umuntu baje kubakiraho umushinga, asa nk'ari we face of the project, ari mu wari w'abakinyi b'ingenzi baba piyo bahatari, babakinyi baneza ikipe ivuga ati twakubakiraho bakaba badufasha, yewe anabayera kapiteni abasore ikipe ya Arsenal. Arsenal namwitezeho byinshi, yewe aranabafashije muri sezi zitambutse batwaye igikombe, ariko nujya kureba muri Ivan Arsenal igize yo gutwara igikombe nyuma y'imyaka 22, urasanga akaboko k'uyu munya Norvege ari gato pe, nta tushe irimo nk'umuntu bari barazanye ngo abafashe. Ku myaka 27 igitangaje muri sezo dusoje yakinnye imikino 36 overall mu ikipe ya Arsenal. Muri iyo mikino 36 atsindamo igitego kimwe, anatanga assist 8 zonyine. Overall mu mikino 36 nta nubwo yigeze agera byibura muri double digits mu mibare 10, mu mibare 2 uteranyije ibitego bya n'ama assist, kuko biragwa mu mubare weekend igitego kimwe na assist 8. Bakavuga ati ku mukinyi nimero 10 dukeneye wahatarukaze ntagarugira numbers nk'izo ngizo muri season. Icyo rero kikaba inengi ikomeye cyane Odegaard afite ishobora gutuma yisanga umushinga wa Arsenal wamurutse. Ibyo bigata bijyana n'abasesenguzi bakomeye cyane barimo abakina ikipe ya Arsenal, umugabo witwa Paul Mason. Abakunzi ba Arsenal bamwe ntibamwemera bijyana no kuntu avugisha ukuri kwinshi cyane, nawe ari mu bantu bagize icyo bavuga kuri ibi bintu
by'isohoka rya Odegaard nawe akimara kubimenya muri podcast yari gukora yitwa Sports Agents Podcast. Uretse ko bisa nk'ibyari byanamaje mu minsi ya mbere we agaruka kuvuga ati Odegaard agiye byaba bimeze ute, aravuga ati kuri nge nubwo ngiye kubivuga biri bwumvikane nk'ubusazi, ariko for me it's madness for me to be saying this, ati n'ubusazi kuri nge kuba navuga ibi amagambo asa nk'aya, but they probably will be thinking about selling Odegaard. Ati ariko mu ikipe ya Arsenal bazaba bari gutekereza muri isama kuko bagurisha umuntu witwa Martin Odegaard. Ndakomeza amagambo y'ikinyarwanda kugira ngo nihute cyane. Ati ku giti cyanjye nkeka ko hari byinshi byiza kuri we twishimiye twanezererwa nawe, ariko hari na byinshi afite bimukingira bituma adahereza Arsenal icyo akwiye kuba ayihereza. Ati ukina muri uriya mwanya Odegaard akinamo ku 10 uba ukeneye kuba uri umuntu ufite umuvuduko ubangutse cyane hari imbere y'izamu, ufite n'imibare isakuza ivuga screaming ivuza induru ikuvugira. Ati you have to have that pace and streaming numbers, iyo mibare ivuga n'uwo muvuduko udasanzwe. Atari kugiye kureba kuri Odegaard icyo ni ikintu afite nk'inzitizi imbere ye cyamugora kuko yakomezanya n'ikipe ya Arsenal. Hari n'umunyamakuru ukomeye wa BBC witwa Sami Mokbel nawe waje kubigarukaho avuga by'umwihariko kuri diri kipe ya Arsenal ku yindi podcast yitwa Let Farm Podcast, avuga ati hari ibihuha n'amakuru anyongorera mu matwi avuga ko ikipe ya Arsenal muri sama ishobora kuzakirana yombi umuguzi uzaza ashaka Martin Odegaard, ariko azanye igiciro gikwiye cyanyacyo nk'umuntu bafite amasezerano ageza 2028. Ati rero sukuvuga ngo twe tuzamwikura tuvuga ngo turamurekuye bisanzwe gutyo, oya, umuguzi naboneka ku isoko azashaka Odegaard agatanga amafaranga amukwiriye tuzamugurisha. Aya ni amakuru ava ku mugabo witwa Mokbel w'umu insider mu ikipe ya Arsenal. Uyu mugabo yakomeje aravuga ati no kuri situation ya Odegaard na Arsenal sasa bo aho bahagaze ku giti cyabo, mbere kuri situation y'umukinnyi avuga ati Odegaard we gusoka mu ikipe ya Arsenal si ikintu ari gutekereza kuko warakibona nk'umukinnyi ugifite ahazaza mu mwambaro wa The Gunners, ariko nawe arabizi ko aracyafite byinshi byo gukora kugira ngo abe yahaguma, cyane ko no kuri camp yari amakuru we yifite ko bashobora kuzongererwa amasezerano mu ikipe ya Arsenal. Papa Mokbel ni ugikomeza aravuga ati ariko none izindi solution mfite ziva Emirates nuko Arteta nawe ku rundi ruhande agifitiye icyizere 100% kapiteni we Martin Odegaard. Ibyo byumvikanisha yuko inkuru zo kumugurisha muri isama zisa nkaho ntazihari. Team Talk ku makuru nabo bavoma bakura ku isoko yabo akavuga ati ariko uyu Odegaard hamaze iminsi ari amakuru azamuka avuga ko mu Butaliyani ikipe yitwa Inter n'ikipe yitwa Juventus zishobora kuba zimufite muri dosiye zazo nk'umukinnyi bakifuza bamukuye mu ikipe ya Arsenal. Ati rero ibyo byose babihuriza hamwe kuba camp ya Odegaard ivuga ati dufite icyizere cyo kuzongererwa amasezerano, umutoza amufitiye icyizere nka kapiteni avuga ati ntari bingenda cyamufitiye icyizere, no kuba hari abaguzi aha bagafungira hamwe dosiye akavuga ati ibyo byose bibumbatiwe n'umugabo witwa Andreas Berta n'umufite mu biganza, kuko hari ibyo Arteta yamuganirije birimo mu kumuhokera kuko yumva uyu mugabo witwa Odegaard cyamubonamo. Aho rero akazasigara umwanzuro witwa Andreas Berta sasa nka sporting director uzi igikwiriye mu ikipe ya Arsenal, ugomba gufata umwanzuro w'ikijyana Arsenal ku bikombe, niwe noneho uzabifata mu biganza. Ari naho hahita izi nkuru zivuga ati igihe Juve iyi Inter zatanga amafaranga akwiye aboneye kuri Odegaard nta kizabuza Berta kumugurisha akinjizamo Morgan Rogers kandi muri isama. Uko rero nuko nkuko iyo dossier igenda ibumbatirwa hamwe bikarangira uko mbiguhaye ariko mbikugaburiye nawe wicare ugenda ukuramo akadosiye kamwe ku kandi akadosiye kamwe ku kandi utegereze ikisoko bizaduhereza. Aho rero ni kuri Martin Odegaard nanjye sindenza byinshi kubyo mvuze, dossier nyifungiye aho ngaho. Ndahita nambuka rero sasa Arsenal biravugwa nanone ko kuri Gyökeres kuri Kai bashaka undi rutayizamu wa gatatu uza kuba challenging. Nagize ubwoba nakangaranye nikanza cyane. Gunners muri wa mujyo kuvuga ati twebwe tugomba kuba abanyagitugu muri mupira w'Abongereza sezi 10 ziri imbere twa dufite ibikombe 7. Barashaka kugura abakinnyi amafaranga si cyo bavuze. Arsenal bitabo byayo by'ubukungu biraringaniye pe, biri so balanced. Final ya Champions League n'amafaranga bakoreye, Premier League n'amafaranga bakoreye, abafatanya bikorwa bari kwiyongera Visit Rwanda buriya nubwo twavuye ku kaboko hano nibo mfatanya bikorwa mushigiye kwinjiramo uzaba amafaranga menshi n'abandi benshi amaticket sales mu Stade Arsenal zagaruka muri Champions League bazakura amafaranga. Arsenal amafaranga irayafite pe.
kandi hari n'abandi bakinnyi ushobora kugurisha barimo n'aba ba Martin Odegaard. Rero hakazamuka amakuru avuga ko hari rutahizamu wari buhuriyeho n'ikipe ya Manchester United ku isoko witwa Igor Thiago. Iki kigabo muri kubona cy'uruhara ngo Man U n'ikipe ya Arsenal ziri kugitekerezaho. Ukuntu imeze Fabrizio Romano ni nawe waje kutuganiriza muri ubu buryo agaruka kuri iyi move ngiri buze kuba iri aggressive ya Igor Thiago bijyanye no kumubona yerekeza either muri Man U cyangwa se mu ikipe ya Arsenal. Tugendane neza. Manchester United yo irashaka rutahizamu ariko nta pressure, baracyafite icyizere CSK ariko baravuga ati twakwinjizamo n'undi rutahizamu igihe ariko Joshua Zirkzee yabasohotse. Hakaniyongeraho na Rasmus Hojlund mubyibuka neza ko amaze gusohoka atanzwe 38 z'amapaundi mu ikipe ya Napoli byamaze kwa permanent avuye mu bitabo bya Man U. Ati na Zirkzee sohoka rye turi jabo rutahizamu ko twabonye karama makuru nagiye mbahereza mvuga ko bifuza rutahizamu azagakina ku mwanya urenze umwe ariko still byigoranye nta kabuza bazana n'undi typical striker. Amakuru yakazamuka muri United bavuga ko uje barutahizamu babiri. Wa rutahizamu umwe ushobora kwinjamo afite n'ubushobozi bwo gukina ku mwanya urenze umwe ni umwana w'umufaransa witwa El Junior Kroupi ukina ikipe ya Bournemouth. Bakavuga ati uyu mwana yerekanye icyo ashoboye mu ikipe ya Bournemouth nyuma gutsinda ibitego 13 ari no mu bencher imbere hari umuntu nka Evanilson. Ati imibare agize nta kabuza tumwinjije muri United kaza gafatanya na CSKA kazakina no ku yindi myanya afatanya na Bakunya yaba ari super deal. Ariko Bournemouth kavuga ati kuri cash birasaba kumena bank. Abo bagahita bisanga kuri n'izina rya kabiri ry'ikigabo cyitwa Jean-Philippe Mateta cy'ikipe ya Crystal Palace. Igifaransa nacyo tukava ko Man gifite kuri radar zayo bakavuga ati nacyo twagitekerezaho. Irya gatatu rikaza ari izina rya Igor Thiago we banahuriramo n'ikipe ya Arsenal yewe no kuri El Junior Kroupi Arsenal ikazira mo. Kuva mu kwezi kwa gatatu itariki 5 nibwo amakuru azamutse bivuga ko ikipe by'umwihariko ya Arsenal na amakuru yari yanditswe n'ikinyamakuru RTI Sport yewe muri Brazil avuga ko Igor Thiago mu ikipe ya Arsenal bamufite mu bitabo byabo bari kumutekerezaho cyane. Umunya Brazil bushake bw'ikipe ya Arsenal bukava ku bitego amaze gutsinda muri sezitambutse ibitego 22 niwe waje nyuma Erling Brot Haaland mu 38 gutsinda ibitego 22 ntabwo buro waya. Izo form zikaba ari nazo Carlo Ancelotti yamuhembeye amuhamagara mu ikipe y'igihugu ya Brazil anamuhereza umukino wa mbere muri Brazil. Abyibuka umukino wa mbere ikipe y'igihugu ya Brazil mu gikombe cy'isi Igor Thiago niwe wari uri kwikendera birata koko pe imipira ikazagica ku ruhara buri kanya nyerera ewan yazagisaba gutereka umusatsi kira kigo kugira ngo giterekemo. Umukino kandi byaje kwisanga Matheus Cunha ari we ushyizwe mu kibuga Igor Thiago baramwicaza ariko still ntibikuyeho ko iyo mibare yaragize muri Premier League experience burana cyane na muto mu myaka kuko afite 24 mutwaye mubona biriya byanwa byacu kugira ngo kirakuze cya Igor Thiago buriya ni muto cyane. Igor Thiago afite 24 kavuga ati rero hari byinshi yaza kigishwa na experience ya Premier League akayafatanya na Benjamin Sesko yewe no muri Arsenal akaba yagenda gahangana na Gyökeres ndetse na Kai Havertz. Abati Igor Thiago aje tukamucura kuri Gyökeres amaze kwinjira mu myaka 28 n'umubiri uri kugenda ubyimba uremera cyane ati nawe tumufite mu byasizo eshanu iri imbere. Rero tumuri mu gihe kudomina umupira w'Abongereza Igor Thiago aje afite 24 niyo tweta tumutiza handi cyangwa se akaza akabarwana n'abandi myanya byibura mu myaka 3 iri imbere twa tumufite ari nk'inyamaswa ikaze ya hatari yazatu drivinga mu myaka myinshi iri imbere. Ayo makipe rero akisenga kuri uyu mukino yombi yamuhuriyeho. Ubwo rero Fabrizio Romano agakomeza avuga ati ni dossier tuzakomeza dutegereze turebe ikizayivamo. Iyo dossier nayo munyemereye nayifungira aho ngaho mite rwose nana signingira out aha ngaha ndakeka izo se ntizibaye byibura harimo akantu kaka sukari mo kuntu reka mpindira aho ngaho rwose uboneye nkomeze mbegeranyirize habari ni nyinshi isoko ryatangiye rishyuhana n'imikino y'igikombe cy'isi ngewe mba ntegereje ko ava muri ibintu by'amatsinda. Ahambwe se barakuramo makipe mu matsinda 12 haravamo makipe 28 abiri ya mbere yongera handi 8 y'aba best loser nayo ni match ngeregereje muri kimwe cya 32 nibwo ubundi igikombe cy'isi nge bugitangire twageze muri knockouts amakipe atangiye gukuranwamo ibisambo byivangura hariya n'abashinzwe umutekano aba kirondo ryivanze ngo rirakivanze n'abanyerondo abashinzwe umutekano barakivanze n'ibisambo eka bicaye ukundi tuzamukane mu cyisi ariko ubwo tuzamukana nacyo no makuru ya transfer ari kugenda hashyuha cyane kuno mugabane Burayi. Gushimira subscribe inze nawe tubanye muri no minota nawe tarabikora duso kugira ngo yinshi tugana bose yabigucika. Hasta la vista witeka komeze abandi nzire.